Ingnamrai komasai kamalong aron rei pen boreng avar sai ki claim bom atuma phan ing than lappo. Ingnamrai komasai kamalong aron rei pen boreng anghoi ki claim bom atuma phan ing than vek pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang pen pherang ke tum karju damahut nang pachini dun. Ingnamrai komasai kamalong aron rei pen boreng avar sai ki pipua men pen special principal chief conservator of forest Kiki barim Abhijit Rabhalapen alangli long kachirab donatum anaphanta tang saiji phan Karbi Anglong Autonomous Council Environment and Forest Secretary Mukul Kathar pen DFO atuma phan nipho angbong FIR kapa pijia phan lopalelo bonta nipho pleng erapita FIR kipiang thek avede la sojok ahok pedalam thekachini jia phan pherang ke tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hanga phan karjudama hut nang kapachini dona tengke aron rei pen ingnamrai komasai kamalong boreng anghoi ki claim bom ningkan pho ningkan nerkep atum anaphanta boreng anghoi thanbek popusi nang pachini dun council pen kachiraya tengpen si DFO atuma phan PCCF barim Abhijit Rabhala pen ari sangho atuma phan FIR papitoilo nipho angbong FIR kapa pijia phan hukum pidera pita DFO atum FIR pipedet DFO atum FIR ki pipedet ke council along ki claim abitung atum la solam ki along kachirab dun do kokapot si FIR pi hai hedet ma authority atum si FIR ki pinang jialar DFO atum phan papirong apot si DFO atum pi hai hedet ma tang tenon DFO atum FIR pipedet api authority atum pen FIR pi hai chima authority pen FIR pidet pulote bangko anatum si la solam ki along chingnang dunji la solong ingnamrai komasai kam ke klemasai khiatum la solam ke long bangko anatum si chingnang dunji council along ke klematum bangko an chingnang dunji la pen council kachari atuma phanta authority pen ingsai haijima MP Horen Singh Bay MLA Bider Singh Ingleng la pen Karbi Anglong Autonomous Council Environment and Forest Joint Secretary abari matum pen recommendation alo ki piduna tuma phanta authority pen ingsai haijima pusi raratum pen kacharju pado DFO atum pen FIR ki pipede raputhak R6 pen kachingbai jia phan jangmipo ni phai pli arni divisional forest officer do an Karbi Anglong Autonomous Council Environment and Forest Secretary Mukul Kathar la pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang atum angbong R6 pen chingbai pon popusi nang pachini dun Lakha Krehini Phuluni constituency ke parlo Benjamin Taro arong inujang rengjon rong pipen manai BP kamboche kisung thektik Pini pherang ke thengno nang ka chethan dona tengke nilitum dak Phuluni ke do ningkani sita velang aprang ke do ke okereng sido hada ke do ta hidilong le ave hem chikim nang antave nilitum ke bihek pensi pajang reng nilipai nilipota ave korte injir ta ave bang sopena joksi longle phelang ta majok ta nang pibang ave non nilitum ke do ta bang nang kangjin so si malom so ke do phan anbet lapen nili ke so ta do kachong data un e lapen majok ta hajera ta nang pon bang ave ke so do kok pena jok Lasin nili toma phan Karbi Anglong arara phan chuning rilo nang rabek thalapen Karbi Anglong ke chari bom BJP sarkar along manpeng ke do CM Dr. Tuliram rong hanga phan se tame chuning rilo hem chikim jia phan tinge plang bak nang rabek thalapen hamphanga song lapen KSA lapen kapreka song atum pusitame nang rabek tha nili tum kisung thektik do thai ave hem read ave nil tum konatsi ke dampoma ke dopoma hem ave read ave lasi nang rabek tha pusi kisung ke phobek ahem tuna tum pinan so bang hini jon rong pipen achor manai be pipen chuning ripon Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel jon rong pi tangte nang tum ni tum thek long lo nang tum a hem ave arit ave ke do thai ve pu labang so lab ko ana khok lo nang tum ka po so do lo tum ke la som lo bi ti ave bang bagan lok se ke tu se ke ong lo an ke ni ke chong da dun ta tek thi su ik ver po ni li chor phan cha kha nang tum ko ke do cheng ko na hi do lo okere ni hang ti ro hani hang ting ro te hara da ke nang tum hi di ave long le ave ma ave ke la phan ke bang chu pang reng chot rong pe hem pu pha pe rong pi pu si ir kok lo ma ala lang li ka pi ave apo ave yang re ni li pai tu ni li poka ave lo ni li pai do la hem da jo tong bier ro ni li ta la se ki sung ba me kri me lang wana du dun rel lo ning kan ko an do lo la so nang tum akisung ke phonang ke oni tu maning kan do pik lo o suta la don na ke ngam na kor jang lo theng en dun ju ma in ke ni tu la pu su bang rel lu pe thang dong to sa pe chiti lup tom to bang rel manang humri lo me pik lo sini ke chit hek lo
ต่างแต่นอนนั่งเลยตุ้มละลับอันนั้นก็สูงล้อการเบียงลงอารัดอาตุมาพันย้อนเกตเฮกดิ่งตัวมาพันดักแต่อีอาตุมาพันนั่งตัวกับพี่โลปีนางรับแต่นางรับโลปอนยังจะการร้องเพลงโลปีนี่นางลิตุนางโฮมรีโลปอนี่ลิฮันลับปานิสลาร์เวกิลิแกลอกสิกดูโลติงไปจนยังรีนังกอกลงกันติงดิตุงke bihek tiek pen tani li puta thilolo ni li pai chor bang dolang tuba ave pin lo angke ni li ke si mek lang pen si dudun bom lo chomo ve ta bang si nang pitum nang pilo de nang pipe tu nang pipe lo nang tumbang atama je ta dorel lo sebitia ve karon ke cholong le ka ve karon ke dam chor lo na tum na hok ta karbiang long long na hok ta na tum bhiti ave bin nong lo ka di ave nili ta la go sopen na ke baking ba na nili chor bang ke kake phan chor lo nang limen chi thanik tha nili me manai bipi nang li jang re bin nong lo pok an hok lo bihek pe yang re lo bihek pa se pa jang re lo acha ken li pai bang koson ne bang joy li pe bang ni si joy la ni lang da jo thang la tai ka nona ka biang long rat hana tum ko pi he na tum chuni jang tum ko Dipu Circuit House along Jangmilen International Day 2023 kapaman pon Jangmini Pai ke thom arni Karbi Anglong Administration atum pen patir pipon si Dipu Circuit House asai hemalong Jangmilen International Day 2023 paman pon Labangso Jangmilen 2023 kapaman pon along Alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture EM Amar Singh Tiso MLA Bida Singh Ingleng Karbi Anglong DC Madhumita Bhagawati Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Asai Kam Officers Lapen Kaprek Manpeng ke dotum chetong Jangmilen ke chopen okpra na phan mesen lapen Jangmilen ke chopen diabetes ki so lapen kaprek ki so ta me I unpusi Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Officer sang pipir biti so pipen pachinipon lapen Karbi Anglong along Jangmilen sai katiki pen ko analisi ke long ma lapen Karbi Anglong along Jangmilen asai katiki aputhak than pajirmi pontu UNO pen Jangmilen aphan Jangmini Phai ke thom arni milet mate Jangmilen International Day pupang dak pondet penapi Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Department atum penta la sorni pacheton dunsi paman ponlo lapen Karbi Anglong along ta milet mate Jangmilen sai ka chuti ki ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen milet amusita me ake joy pen ron pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen pachini pon Birtapang dak pon Karbi Anglong News Channel মিলেটৰ খানা আমাক সবে মাতিছে খানাৰ ওপৰত তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰিছে তাৰ মাজতে তেখেতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যে ইউএনএ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে যে 2023 টু মিলেট অফ দ্য ইয়াৰ এটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমিও যেতে প্ৰত্যেক খেতিয়কে মিলেটৰ খেতি কৰে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়া আমি কঠিয়াটো দিম সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যাতে সকলোৱে কৰে কাৰণ সেই মিলেট খেতি কৰিলে বেলেগৰ বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই আপোনালোকে বহুত পাব ডায়াবেটিছ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগৰ বেমাৰ সেই বেমাৰৰ পৰা আমি ৰেহাই পাম তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো নেকি সংগঠন আছে UNO তেখেতসকলেও ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো ৰিকগনাইজো কৰিছে যে সেইটো আমি মিলেট খেতিটো কৰিব লাগে আৰু সেই খেতিটো কৰিলে পিছত যিটো খালে সেইটো মিলেট খালে বহুতৰ বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই পায় আৰু আমাৰ শক্তিও হ'ব তাৰ আৰু আমাৰ গাটো গধুৰ হয় সেইবিলাক পাতলা হ'ব এই গোটেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা UNO এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছে গতিকে কোন প্ৰথমবাৰ অসমত আমাৰ DC বাইদেউ তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰাইছে যে মিলেট কি বস্তু সেইটো খালে কি হ'ব গোটেইখিনি ইয়াৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীতে আছে প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ অমিতাভ দে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়াত মাতি আনি যে ভেৰাইটিজ ফুড ইয়াত পাব মিলেটৰ বেলেগ খানা নহয় মিলেট সেই মিলেটৰ খালে কেনেকৈ
সেই গোটেই টেষ্ট আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ লগত একেলগে আমি খাম গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ ৰাইজৰ যে সেই মিলেটৰ খেতি কৰিব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আমি প্ৰত্যেক খেতিয়ককে বিশেষকৈ আমি পাহাৰৰ যিটো সেই পাহাৰৰ যে বেছি খেতি কৰে সেইটো পাহাৰৰ যে খেতি লগাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কনষ্টিটিউয়েন্সি. Sir, one question. Do the government have any policies for marketing these millets? We have already processes going on regarding the millet. Marketing policies. Marketing is a process is going on. Mahamaya constituency lapen nomati constituency along tor program kapaman ponjia long KADCC me phusum rong hang chetong dun. Karbi Anglong District Congress Committee hinpen LAC ke thom dipu LAC Hauraghat LAC lapen Bokajan LAC ke parlopon constituency tin along jangmipo hini lapen crazy arni an Mondol Congress Committee tor program kapaman ponjia phan lamcha kipipona tengpen jangmipo niphai hini arni nomati constituency lapen Mahamaya constituency along kapaman pon ke chengsiara ni paman pon along KADCC me phusum rong hang chetong dun. Labangso MCC Wise Store Program kapaman pon along Nomati Constituency Mondol Congress Committee asai hemalong lapen Mahamaya Constituency along Longkam Teron Auditorium Hall along si paman ponlo. Bangso me along KADCC me phusum rong hang lapen KADCC Vice President Vidya Singh Rongpi Samson Ingti lapen AICC member Asok Teron lapen Nomati Mondol Congress Committee me phu Dhanti Bora Pencheng Lok Congress asong along Klembang Pubang Pietum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pachun Pon. Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong District Committee Pen Mondol Congress Committee Tinelong Tamne MSC Constituency Tinelong Kahumri Dam so program kita MSC Pini ini tu keceng porno 2 tarik pene 11 tarik kan maksud pini keceng lo 2 tarik lo keceng si kat nomati Mondol Congress Committee so kami pancing lo joint extended meeting Mondol Congress Committee. Asal nang litum non klempon ko anong pinidumala supporter. Kan monus keceng lah, adema Karbi Anglong Autonomous Council election jutet penapi. Ini tuh prung jama sama dulu, mingkiawai penagane, asinoni itu putot, kahum bidam tempat keceng lo, lah organization akan klaim dia papan cengkol lo, non MP election sih pancing kok election apa itu organization board committee lah kalau district congress committee lapen block congress committee Mondol congress committee lapen board committee ini lokan tadi support dia organize dia kok kam turgam aisap sih itu kapan tanya